ja siin on tegemist tegelikult väikese proovisõiduga, mitte küll minule, aga minu sõbrale, kes alles tegelikult sel nädalal, nüüd siis ütleme, täna on 23. märts, et sel nädalal tegi ta siis esimest korda elektrilise tõukeratta, siis selle renditõukeratta konto tegi ja ta on sellega natukene sõitnud ja nüüd siis proovida ka seda istmega, siis seda nii-öelda pisimopeedi staatuses, siis seda Jojor S8 elektrilist tõukeratast. Ja selle Jojori kandevõime on siis ütleme, et ikkagi 145 kuni 150 kilogrammi ametlikes dokumentides, ma pean üle vaatama, aga 145 oli kindlasti. Et midagi tõsist siin ei ole, aga lihtsalt natuke nii. And hello for everyone in here said like it's a probe ride and not for me and it's for my friend. He's in this week is only the first time he made it. It's only the account from rent electric scooters and he was never riding it before in his life is electric scooters. And today he was tried how it's to ride with that scooter who have its seat and like its status of or mode is in the baby moped. And in here nothing is serious and it's very easy and maybe it's a strange video. Итак, привет, здесь такое пробная поездка. Не для меня, а моего друга, который раньше вообще не ехал электроскутерами, только электровелосипедом, этим городским, который едет только тогда, когда крутится. Но только этом неделе он сделал первый аккаунт этот для арендовочных этих скутеров, и он попробовал. Но, ну так, мы потом говорим про это тоже. Ну вот и было интересно поузнавать, как у него, как ему вроде так первый раз в жизни попробуется такой электросамокат, который сиденьем. Ну да, он такой, вес у него 120 килограмм в общем, и выдержит этот по документам 145 или 150. Этот Jojor S8E. Ну вот, ничего серьезного, легкенький, может быть, странное видео, но более-менее что-то хоть есть. Ja kätte nüüd poolsõuvalt 23. tahtsin öelda aprill, aga 23. märts 2023 ja kell 2025, kurat võtaks. Ja kell on 13:56. And hello, today is 23rd March 2025 and the clock it's 1:56 p.m. and it's in Sunday and it's 5 degrees by Celsius is its temperature, but it's a dry weather. We're seeing it's a wind and it's not warm, we can say it. Итак, привет, быстро говорю. Сегодня у нас 5. Какой 5? 23 март 2023, 25 какой-то. 25 и время 13:56. И главный герой этого дня у нас такой статус малыш-мопед или скутер, как говорят, этот Jojor S8E. 10-дюймовое колесо, мотор 800 ватт только. Его можно и регистрировать, и как и мопед. Тут еще отдельное видео про этот будет, все этот. И 800 ватт, но аккумулятор 26 ампер-час объем. И это дальнобойный электросамокат. И вес где-то только 28 килограмм. В оригинале уже в комплекте были эти зеркала. Этот я первый раз видал. We can turn off Wi-Fi. Итак, Wi-Fi у нас нам не надо. Нам надо только одну программу.
And we need only one program. And we need to it's not catching it now. It's GPS, I know that. Maybe it's now. No, now it's catching, yes, it's showing. Itak. Nii, ja täna on 25% niiskus ainult, homme juba esmaspäeval, siis 24. lubatakse, nii, käivitub see NFS võtmega and it's turn on with NFS E key. At first we are pressing to here and after that we need to use it and now it's working. And what is it? But this is a 10-inch wheels, 26 ampere hours capacity battery, 84 volts. No, now it's a 54 is something, it's in here. And today, all right, I'm starting to ride, and after that I think that I'm turning off Wi-Fi or not. I'm not. All right. Let's turn 5.5 is off because we not needed it. Итак, вырубаем Wi-Fi, потому что у нас этого ни хрена не надо было. Он начиналось дома ловить сигнал. Вытираем, чтобы все было видно. And cleaning all the fingerprints. Camera is warm. Yes, I'm feeling it means that it's working. It's a bag from AliExpress. And in here we can do is put to like it's a backpack and put to elastic connection. И здесь можно тоже рюкзак поставить между этими. И вот этими, ну я уже показывал, поворотники все есть. И так, как не мигают тоже или ни хрена не мигают. Ну, вроде мигает. И на этот сторону can here it's do is a turn lights, it's doubled, it's. И едем статусе малыш мопеда. Так. Давайте. Так. Start meter. Итак, стартуем и посмотрим, насколько. Так, у этого ключи не 14 у зеркала, а 17. Я специально взял это 17 ключ тоже с собой. И посмотрим на улице. И сделаем первичную регулировку зеркал. Так, что как показывает. Вроде все показывает. Так, так, надо пойти меню. Lähen menüüdesse ja muudan selle, et panen selle gaasi tundlikkuse panen selle peale. Nii, vaatame, kas jäi peale pärast kohe.
nii, vaatame. Elektrigaasi tundlikkust vähendasin. Я уменьшил чувствительность этого электрогаза. And I'm decreasing the density of electric throttle. И здесь есть еще такое хреновина. Этот мы тоже попробуем потом использовать. Итак, поедем пока втором этого. Как это? Так. И мы едем через речку. Так, посмотрим зеркала. Так, что у нас? Правило правой рукой. И мы хотим сравнивать, что показывает дисплей и что показывает GPS. Так, правое зеркало надо немножко поднять. О, вроде так. And we want to understand it, how much it's showing its scooter display and how much it's showing its GPS. Display is showing it's a 25 and GPS showing it's a 23. Alright. If you're riding in a 26, it's display GPS showing 24. And we are... Alright, I want to understand. Of course, I can calibrate that how its speed was too is showing a normal, but I want to understand that first it's how it's showing. It's yes, it's showing it's 19 and the GPS showing 17. It's a minus 2 kilometers. Итак, в общем-то, вроде так, что минус 2 разница дисплея и GPS. Вроде так. И так вообще не тепло. Хорошо, что я зимние ботинки хоть одела. Показывает 30, GPS показывает 28-29. Ну да, ну да, ну да. Так, а что у нас там? Ничего. Я хочу туда ехать. Через этот. And I want to ride it through that thing here. Nii, ja tegemist on siis, nagu võib-olla juba varemgi videotes kuskil nähtud on olnud, et on meil Jojor S8E. Nii, kuidas ta servast üles läheb hästi. И так маленький край, и хорошо. And it's a small corner, or it's and it's riding up, it's normally. All right. It's not very soft, but it's better than my e-scooter 4. Итак, не совсем мягкий, но гораздо лучше, чем этот мой e-scooter 4. Но мы видали этот пружинная или амортизационная система. Ну, вроде такое, как Kukirin. Ну, в общем, такое мы видали этот. Но он не такой мягкий, но мне как раз он нравится. Сегодня здесь... здесь еще лед есть, там не говори. Тут, наверное,
люди сюда на спортплац ходят. Или что-то я не уверен, что сегодня семьями здесь люди гуляют. Так, я хочу специально, чтобы ставить, чтобы эта лампочка начинала мигать у нас тут. О. Так, сколько ехали? 1,3 километра уже. Да вы что? But we riding like in a baby moped status or baby moped mode, and here it's bicycles road, and we can ride in here. It's a first drunk policeman. Так, первый пьяный полицейский было у нас тут. Правое зеркало надо немножко поворачиваться, чтобы он показывал бы больше со спиной. Во. And I turned it right side is a mirror. Alright, now it's showing all that is in the back side. It's perfectly. Nii, parempoolsed peeglid tuli keerata, et paremini näha niiviisi. Ja me sõidame tegelikult teisele poole jõge, and we're riding to another side of a river. И здесь пляж. Два пляжа. А на втором стороне их побольше, много машин. Но люди, наверное, гуляют. Хотя сегодня не тепло. И мы едем как раз это другой сторону. И едем моему одному хорошего приятелю по совместительству и хороший запутыльник. И мы вместе даже путешествовали с ним. Ma ei tahtnud teist mööda minna, et äkki kogemata laps jookseb ette ja... Selge, selge. And yes, we're riding to another side. И так вот как раз другой сторону туда как раз едем. И с одного конца города едем в другой конец города. Там как раз и город и кончается. Как я уже раньше говорил, здесь раньше было на правой стороне все это дикий парк. Здесь было хорошо пиво выпить. Такое. Но времена менялись.
такое же дела. И вот мы видим, и в другом стороне реки тоже эти коробочки, ящики туда построили. Там тоже все дико было. У меня же одноклассник здесь, через как раз этот живет тут. И у него тоже этот граница города была. У него дом на этом краю речки была последний. Вот как раз его дом и видно там. И когда еще зимой лед было, мы могли вот прямо отсюда я приехал вниз по улице, улица Ягоды, это тут, на этом стороне. Nii, ja vanasti Marja tänavast, kui ikkagi Vene ajal kõik ikkagi ära külmus, siis sai siit otse üle jõe käidud. Aga nüüd enam seda, naljalt seda lõbu enam ei ole. Nii, aga kuna meil on pisimopeed, siis me võime sõita sõidude ääres. And we have it's a baby moped and we can ride in here on the main street in the right side of it, like it's an ordinary bicycle. Так как у нас есть малыш-мопед статус, мы можем ехать здесь на обычном дороге. И если был бы без сидения, тогда обычный самокат и здесь ехать нельзя. Но через мост я хожу. Так, сзади никого. Через мост я хочу пройти пешком. Я не хочу. Если я еду здесь, это значит нарушение. Но у нас есть опция. Так. Ну. У нас есть опция, что он сам едет в каком-то скорости. Пешеходная скорость. Дисплей показывает 6. GPS показывает 3. Ну так. And it's like it's a walking options settings in here, and it's self-moving, and all the turn lights is blinking, and it's display showing it's a speed like it's 6 kilometers per hour, but GPS showing like it's 3 kilometers. And in here it's a way for walkers or trottoir, and we can't ride with baby moped in here. If it was in without seat and it was ordinary electric scooter, yes, we can ride only in here. Let's turn to here and watching is it who is it calling. Kuulen, Andrus, Pantoonsilla või kurat selle otsa juures, kohe jõuan. Jah. Kui suured on vanad harjumused? Arvestades seda, et siin oli Vene ajal tõesti oli Pantoonsild, siis esimene asi, mul juba küsis see seltsimees, kelle juurde ma sõidan, et kus ma olen, ütlesin automaatselt Pantoonsilla ossa juures.
display showing it's 29 and GPS showing it's 27. Sometimes it's 30, 20, 28. И вот мой одноклассник, там за этими серый дом. Мы называли этот дом, он сам называл этот серый горшок. Ja klassivend nimetas oma maja, nimetas Alliks potiks. et kui sa lähed, ütled Alli poti, et Allis potis olen. Nii, siit läheme autotee peale. Ootame selle auto ära. Joolikene, kus on rondulett. Sadul läheb kõveraks, tead. Oota, sadulat vist natuke peab võib-olla allapoole laskma seda, oota. Tead, sadul vajus alla korraks. Ma näen, et sadul on mul alla vajunud, kuigi ta nagu otseselt mul ei ole vajunud. Nii, ma proovime teda veel pingutada. 4-rattaline elektrita, 40 kilti tunnis. 2-kohaline. 4-rattaline. No Hiinatal on ilmselt kõik. Nii. No ja nii, kui ta on siis? Ma panin sulle kõige tugevama praegu. Või sa mulle paned? Aga ma tahan, et sina sõidaksid taga ja prooviksid, kuidas taga mäkke on sõita ja niiviisi, et... Sulle võtab rohelise siis? Mis asi? Sulle võtab rohelise seal? No lähme jalutame sinna, ega ma ei oska ju võtta seda. Pärast ma tahaksin kaasa sõita küll, et filmida korraks, aga teeme suitsu ära, oota, ma panen selle kinni. Nii, mina elus esimest korda sõidan selle rohelise asjaga and I'm first time in my life I'm riding with that sharing scooter, but in here it's only speed is limited only kurat, ei sõida! Andrus, ei sõida! It's not riding. Ja первый раз попробую с этим ехать и ни хрена не едет. Äkki juba võttis ennast aktiivsusest maha või? Ja juba see ka mul maal. Oi. Tõesti ei sõida või? No ei. Kuidas sõit möödus? Mis ta ütleb, aktiivne või? Ei olnud. Milles asi on? Ei tea, jään vastuse hulku. Nii, oota. Kene eest alusta sõitu. Enda nüüd vaata. No tule mulle järele. Palun väldi rahvarohkeid kohvi ja küsi terve. Sõit on lõppenud.
ja juba jälle sõit on lõppenud. Ütleb, et sõit on lõppenud juba. Äkki on aku nii tühi või? Aku nii tühi, jah. No, mis seal muud olla saab? Ma olen lükanud tagasi ta sinna. Lähme sinna, aga kus sul veel ligem on? Oota, ma panen siia kuhugi. Ma panen ta kuhugi siia, kus kedagi ei ole. Tõmba see ka välja, võib-olla see tuua. Kurat, kuidas ma nii koba olen, kurat. Mis asi see on nüüd selline? Oota, no kas ta... Kas ma panen? No nii võib-olla. Kas ta oleks? Siin ligidel ei ole ühtegi või? Ma vaatan. Sõit on lõppenud. 0 eurot ja... Sealpool äkki, kurvi peal äkki on. No, et seda sama näitab ja... Küll, lähme, mine sõida sina. Kindaid ei taha, ma annan sulle. Lõpeta ära. Mine vaata, kas ta sul üles sõidab. Kohe nii kaugele või? Ikka jah. Vaata, kas ta sul... Kas tahad äkki lenksu allapoole lasta või? Ma olen jalutanud sinna alla. Ei takka kasvada это самокат было уже пустой. And we seeing it. City scooter or rent scooter's battery was so empty and it's I can ride only 3 meters. And in here is nearby it's not any of city rent scooters. Ja nagu me aru saime, oli aku tal nii tühi, et ma sain sõita ainult 3 meetrit ja ligiduses ei ole mitte ühtegi. Ja kes Tartus teab, see on Ujula tänav ja see on vanasti oli siin kõik metsik park, mitte ühte seda maja siin ei olnud ja siin oli kruusatee keskel, ühtegi jalgteed ei olnud, kukk kiiresti ja слышу, что петух было здесь. No ta, это уже граница города. Ja siin ei olnud enam ühtegi elumaja ei olnud ja siin oli suured võimsad puud olid, mis on nüüd kõik maha võetud, me näeme. Või mingi jääk on jäänud veel või ei ole. Ja mingi jääk on siia veel jäänud. Ei ole jääki. Väike jupp, vot, vist on veel puid jäänud. Ja inimesed siin ei käinud ja allpool oli tee ja autod siia ei sõitnud. Siin oli tänavakastmisautode veevõtu koht. Pumbajaam selline, mis võttis jõest vett ja siia sõitsid ainult need autod siia. Et üldiselt oli ta mõnus selline inimtühi koht. No vot umbes need sellised puud siin, sellised suuremad siin kasvasid ja siin on veel mingi jäänuk on järgi jäänud, aga need on nooremad puud. И здесь раньше грунтовочная дорога. И здесь насосная, откуда брали этот, которые машины, которые брызгают или ливают воды по улицам. И здесь люди не ходили. И здесь ничего не было. Дикий парк, ну типа такого. Ну да.
И сюда ездили только эти машины, которые этот воду брали. Теперь, по-моему, не используются даже. Как-то так. And in here was it's a water pumping small station, and the trucks or cars were I don't know, cleaning the streets takes from here the water. And in here was it's empty, and it's a wild or half wild park like in here all the times, and it's any houses is not was in here. And again, that place was it's a cool place for drinking beer in the spring. And we called that place it's Red Cliffs. No, maybe it's a Red Rock. What we call it, yes, it's no, in Estonian it's a little different. And it's too, it's under the natural reserve or under the protection. No, in the past they was under the protection. I'm not sure what it's now. No nii, mis oskad öelda, sõitis ülesse ka või? Gaas põhjas jäi 25 peale nii-öelda. Ausalt jah, aga see on normaalne. Jah. Siis ta võiks isegi... Kuidas sulle tundus tema otsesõitmine? Vaata, kas sa saad näiteks... Otsesõitis hästi, aga proovisin ühe käega ja äärmiselt ebastabiilne. On või? Huvitaval kombel, et mulle tundus küll, et on stabiilne. No mulle ei tundnud, ma proovisin tõesti. Et mina saan näiteks ühe käega telefonis on taskust välja võtta. No mine sõida alla poole, vaata. И он говорит, что в одной рукой для него, он вообще-то этом неделю сделал себе аккаунт этих маленьких самокатов. И он первый раз вот на таком вообще едет. Он говорит, что одной рукой он боится, что вроде как-то нестабильный для него этот. Одной рукой ехать. And he says that if you ride in the one hand, it's not stabilization. Or he is afraid. He's first time in using that. Nii, väike junn jäi alles. Oh, jäi alles isegi. Kas sõidame Rimi ette? Rimi eesamast nagu Rimi? No lähme või? No tegelikult, ma oleks tahtnud koos tegelikult, ma oleks tahtnud video teha. Sa mõtled, et otsida rohelist jalgratast või seda tõukeratast või? Arvad, et siin on või? No, seal tavaliselt on neid palju, aga ma vaatan, ta näitab ära. Aga ta peaks siin selle mäes ka vist arvatavasti üles sõitma rahulikult. Siin on ju suunatuled meil olemas, kõik puha ja. Mis sa ise arvad? Näiteks ütleme, et seal on nagu esmakordne üldse sõitja, üldse väga vähene sõitja ju. Ja, ei, mis ma arvan? On lahe juures. Mis ma arvan? Hästi tore. Ta on mõeldud, kaal on tal mõeldud, et vastupidavus 145–150 kilogrammi. Sa mõtled, et lähme siit ülesse või? Küll. Tead, lähme sinna poole. Lähme natuke sinna poole, ma vaatan, kuidas sa sealt pikalt sealt ülesse sõidad sealt. Ma tahan seda näha. Ei ole seal ka Rimi juures, jah? No mine sõida korra üles ja korra jälle alla ja tee endal seda. Või lähme koos. Tee endal elu lõbuseks. Vaata, siin on see hea asi, et sa istud madalal ja sul ei ole seda hirmu, et sa kukud üle pea. Kuskile mingi kohutava kuradi äkkpidurduse tulemusel.
aga kuidas peeglitest näha on? Vaata, nad vaatavad ju peaaegu, vaata nagu üle õla. Nad on isegi, vaata, et isegi rohkem on see ala kui see, mis sa kurat autoga näed või ma ka ei oska öelda. No autoga võrdne, autol on suurem peeglipinnad. Harjumus autol on suured peeglipinnad. No ma lähen edasi siis, lähme edasi. Ma mõtlesin, täna on palju jalutajaid, aga vaata, vist on täna külm on. Huvitav, et siin on soe. Siin see punased kaljud varjavad nagu tuule ära. Tuul on nagu sealt, sinu poolt sealt. Nii, aga kuule, siit ma näen. Pane nüüd pürstima ülesse. And from here it's a ways, it's rising up. And the camera is not says how much is it rising, but it's rising. If you're riding by bicycle, it's it's not very easy. If you are not, maybe it's 25 years old. If you are older. And again, in here is a shop, is nearby, is a bigger shop. But he watching from a bone, and in here is nearby is still not any rent scooters. It was only one, and that battery was empty. And if you're standing in here, it's that cliff or that it's covering from wind. It's in here, it's warm. И вот эта скала, или белая, мы называем эти красные скалы. И раньше мы здесь весной всегда ходили здесь на солнышке, и можно было пиво выпить. Теперь времена менялись, люди ходят сюда-туда с детьми, и у каждого есть мобильный телефон, сразу звонят. Открыто пьет, публично пьет пиво, давайте и берите их. И вот и милиция приедет сюда. Вот времена менялись, и здесь уже тоже не тот. Kas sa kodu juurde ka proovisid sõita või? Kodu juurde proovisid ka sõita või? No lähme tagasi vaikselt sinu ameti kohta. Mis sa arvad, kas sulle selline kõlbaks või? Kas ütleme niiviisi, et näiteks ütleme, et vaata asi on selles, et tema läbisõit vartasti sinu kaaluga võib olla 60. Et kas ta näiteks, ma tulen siit eest ära, äkki keegi jalgrattaga sõidab seal lämme. Et ma mõtlen selles mõttes, kas see nagu tegelikult sobiks näiteks nagu ütleme, et üle keskeas inimestele, kes ei taha selle kiitsaka selle tõukeratta peal püsti seista. Osad ju sõidavad. Mida? Osad ju sõidavad. Ma ei ole näinud. Varem ei ole näinud. Ei, ma ei ole üldse näinud. Ma olen ainult näinud, et maksimum kuni 30-sed sõidavad ainult. Mul on siin Põllu tänava, minu kvartalis on aasta vanem mees. Tollel on. Enda oma? No toon enda oma, aga me räägime seda, et nende roheliste ja sinistega. Sa teavad igavest vanamehed. Mina ei ole näinud. Ma hakkasin kohe vaatama. Mina hakkasin kohe vaatama. Oi juba, minu vanune tulebki. Kui eelmine aasta mul tekkis esimene see tõukeratas, siis ma hakkasin ka nagu vaatama selle pilguga. Aga mina näen niiviisi, et Siis sa ei ole näinud, mina olen näinud. Tüdrukud on nooremad, aga enam isegi 30, ütleme nii laiast laastus. Jah, aga naisterahvad üle 30-40, need kolivad jalgratastega sõidavad. Ja, aga tõukeratastega mina enam selles ja siis, kui ma rääkisin ühe liikluskindlustuse inimesega,
no ja siis tuli jutuks, et see liikluskindlustus oli seal 300 eurot aastas. Ja siis ma küsisin, kas teil endal on üldse kogemust tõukerattaga sõita. Vist ta ei ole mitte kunagi sõitnud sellega, ta kardab nii meeletult sellega sõita. Noh. Kurat, ma ei ole nii ammu enam siin jala käinud enam. Kuule, kas siinpool vanasti need punased kaljud ka rohkem nähtaval ei olnud, need vasakul või? No praegu on selles mõttes, aga need haavad lähevad lehte ja siis on kõik. Ei, ma mõtlen üldse, kas seda rohkem nagu seda punast seda savi osa oli ka vanasti rohkem nagu vist või? See on kogu aeg, see erosioon. Aga kas siin vanasti need koopad nagu augud suuremad ei olnud, kuhu sa isegi nagu vaatad sisse pugeda või? See on ikka sama, eks, aga need teised näed on ülevalt varised, vaata. Ette varised, eks meie aegsed olid ikka rohkem käijad ka sees, aga lihtsalt päev. No siin oli ainult ju Ädine kruusatee ja siin käis ainult veevõtu auto ja muu mitte keegi ei käinud siin. Mõni aasta tagasi oli siin kuradi Ädine kruusatee. Ja siis oli veel see, et siin oli ju kogu aeg see poolmetsik park ja siia vist veeti ka mingisugust ehituspinnast või prahti veeti ka vist või? Ongi nii, jah, ehitus seda. Et siis seda osa siin siis on täidetud, aga puud tunduvad ju siin tegelikult ju vanad veel, mingid igivanad, kuradi, jumal teab, kurat teab, mis puiest mõisa puud näha nüüd ikkagi, et ju. No aga mäletad, need hiiglasuured, need vanad puud, mis siin kõik vasakul pool olid, on ju. Need olid ju küll, siin olid väga jämedad puud ja teeservas olid. Nagu seal jõe ääreski, aga... Kusjuures ennem sõda pildid sellest Emajäärsest, sellest osas, kus need jämedad puud on, olid sellised väiksed ja peenikesed veel. Kahjut ma ei saanud selle rohelisega kaasa sõita, kurat sulle, jah. И так жалко, что я не мог вести с ним ехать этим зеленым. Оказывается, здесь рядом этот магазин сетевой. А он по карте смотрел, тут даже там ни одного нету. Я ему сказал, что всегда как-то их надо, так-то их нигде нету. Этот называется закон подлости. And he watched from a phone and it is it in here shop and maybe it's in here it's rent scooters. But it's not. And it's always. If you need that, we never found them. Так говорили, годится вот таким. Вот мы говорили, что здесь, что он говорит, что он видит, что старшее поколение тоже едет на это арендовочных скутеров. Я не видал. Девочки 18, 20, 22, может быть еще 30. Трудно определить. Но на 40 выходах ни одного не видал. Kas põlved on nagu laiali või saab neid kokku ka rohkem panna või kuidas mugavam on nagu laiali või? Minul on ebamugav. Niiviisi on paras ja... Võib-olla kõrgem oleks siis? No võib-olla. Ei, kuidas, aga vaata, asi on selles, et jala saab ilusti täistallaga maha panna. Et... У него никакого опыта нету вообще. Я говорю, что в неделю он сделал этот аккаунт. У него колени болит. Уже из прошлого осени, 24 года. И он уже и на велосипеде не хочет ехать. Но эти городские электровелосипеды, даже и с этим.
Вот как раз я ему хотел попробовать, а он говорит, что он ехал уже 8 минут один день тут этим зеленым арендовочным скутере. Он говорит, что многие уже устали, что ну как-то так. Ну он же без амортизации, все трещится такое. Но это так. Но он вроде говорит, что ну, нормально. Я как раз хотел узнать, какое мнение у этого человека, который никто раньше вообще, который вообще раньше с этим не катался. Просто интересно знать это все. And was interesting, no, he was not riding it before any scooters. Only in this week he made his account from rent scooters. Because what is it? It's happening with him. He says that from in the last autumn, it's been 2024, it's one knee is like it's a sick, and he not wants to walk or ride in bicycle. And he trying that scooter, and he riding with that is 8 minutes, and he says it's he is tired if he is riding with that scooters, and he riding it's 8 minutes and lost €2. It means that is €2.25 cents it's cost, it's 1 minute. Ütle uuesti. Uus on. And maybe was happening that mistake that I need to hold his ponies nearby. And see on suur ka, 20 kilti. 25 saad panna või? Ei hakka sitta panna. No pane 20, pane siia, pane siis. Davai, nüüd pane nüüd. And now we trying again. I takes his bone and siin on 5 tulpa ka, and here is 5 steps section. Оказывается так, что телефон, если уходит от ездника, заездника. Да давай. Sõida minu ees. Он едет максимально 15. Ta sõidab ikka 15-16. No ja selge, las ta olla. Ja. Nii, mida ma võin öelda? Et tegelikult on ta sellest väikesest, siis sellest, mis on see Xiaomi M365-st on ta nagu stabiilsem, võib tunduda. И этот арендовочный скутер, этот постабильнее, чем этот M365. Этот вроде так чувствуется. And I'm feeling that it's that city scooter is it's little better than Xiaomi M355 or that analog what we have. But in here it's speed is limited only in 15 or 16 kilometers per hour. Kuule, mis see tegelikult näitab, see GPS, mis see kiirus on meil? 19, 18. Ausalt või? Aga siin näitab mulle midagi muud hoopis. Võib-olla. Sa võtad telefoni pealt või? Ei, ma vaatan seda displeid siin näitab, praegu näitab. Siin on ka erinev, siin on 15 ja 8. Ja, ei, vaata, GPS on kõige täpsem. Telefoni pealt, jah.
minul näitab siin praegu mingi 15 ja 14. Ja no siis see tundub, et näitab õieti nagu. Nii, aga mine sõida, kiirenda nüüd üles, pane gaas põhja. And he have its weight is 120 kilograms and it's riding. И вот у него вес 120 где-то. И он едет. Он говорит, что этот скутер арендовочный, что у меня здесь сейчас, он ездит с ним наверх только там 10 километров. Сейчас он показывал. Natukene võib-olla mugavam on sõita, rattad on suuremad arvatavasti ja kui sellel Xiaomi M365. And it's a little more comfortable to ride when it's M365. I think that it's little it's comfortable, but и так немножко удобнее ехать с этим, когда этот чем этот M360. Nii, aga lähme sõidame alla tagasi ja siis ongi kõik. Vast hakkame ja siis sa lähed tööle tagasi ja käed ei külmeta. Vaata, tuul on siit ülevalt, näe. Ja seal ongi mäe all on hulga soojem on, vaata. Seal nagu selle mäe poolses selles alla tuult on. Так, хочу бы на русский тоже. Действительно, здесь наверху есть ветер. И здесь ветер, а мы едем вниз. Так, начинал работать ограничение. And here is starting to work. It's a speed limit. It's not riding, it's a fast. All right, I'm trying to do it ride with that. Kuule, tead, mis on kõige hullem ei olegi see. Aga ta ei lähe kiiremini alla, tal hakkab juba kiiruse piire ja hakkab peale. Mis sest, et ma sõidan mäest alla, tal ei ole seda vaba hoogu ei ole. И да, свободный ход нету. Этот ограничивается, этот электронно все этот. А вдруг кто-то сзади едет, а я не вижу. Так привык уже с этими зеркалами смотреть сюда, направо, налево, а здесь зеркал нет. And in my other scooters for bicycles, I'm always watching its mirrors, what is happening back and in here. It's a very strange to do. It's first I'm starting to watch it's down and from my surprise I'm not seeing its mirrors. Ja proovisin vaadata peegleid ja oma üllatuseks märkasin, et siin ei ole peegleid. Et ma olen juba harjunud oma jalgrataste ja kõikidega ära, et siin on. And with that Yoyo S8e have its factory default have its mirrors. И да, заводскому уже этом Yoyo S8e есть уже эти зеркала. Да не хочу, там люди ходят, не хочу на русском говорить, а то думаю, что какой-то русский здесь. У нас татар-то русских очень мало. Kuule, näed, sõber tahab, et ma oleksin testsõitja. Te ei ole proovinud neid või? Ja ei taha ka, jah? Ma käin jala parem. Ma olen testsõitja. Ja testsõitja, jah. Asi on selles, et see on mõeldud isegi kaalule kuni 150 kilogrammi. Ja sõidab isegi mäest ülesse, no. Tavai, ma lõpetan selle ära. Lõpeta ära ja lõpeta ära. Need lähevad. Ja võta minutid. Rutsid lähevad. Ma vaatad, selle peale ei tule kohe. Ei tule, no täpselt nii. No näed, ise ka ei tulnud.
oleks pidanud telefoniga eemale minema, siis vist sõit lõppes või nii ei ole? Parkimiskeelu alal. Läbi sõit, võrra mulle siia ja sõidame sinna jälle sellesse. Так, оказывается, не так, что каждое место, куда хочешь уже поставить. Мы хотели, чтобы закончить заезд, а тут показывает, что уже не тот место. Надо парковку надо ехать. Вообще, вчера я ссылку поставлю, я нашел, что новые правила для велосипедистов, электровелосипедистов, для и для этих, кто на SIM-карточках едет. Есть этот в Советском Союзе на SIM-ах едет. Самостоятельная истребительная машина или я не знаю, как это переводится. Нет, как-то это было самоубойная. Нет. Самозащитная, нет. Самодвижущая индивидуальная машина. Что-то такое. Да. Тормоза хорошие. Ничего сказать. And it's braking is good. Kas jalg siin on tal? Ei olegi või? Ei ole. On või? Ei. Katki. Mida? Katki ei ole. Ei ole jah. Paneme siia siis ilusti. Jah, aga oota muga. Ja. Aga huvita, kuidas nad linnas ikkagi vedelevad erinevates kohtades? Kuidas see võimalik on? Mis asi, pildi pead ka tegema või? Sõit on lõppenud. Palun kontrolli, kas parkisid ratta nii, et see ei segaks teisi liiklejaid. Nii. Aga huvitav, kas see on nii, et see on nagu linnast väljas või? Too või? Jah. Vast oli liiga kitsa selle peal, arvan ise, selle liiga kitsa koha peal. Sest linnast väljas, nad vedelevad siin lihtsalt päris palju. Ärge öelge, et ma saan siit sõita 5 minutiga enda juurde. Et see on 5 minuti raadiusse siit. Ärge ajaga mulle pada, kurat. Mootorrattaga sõidan 5 minutit siit. И здесь карта показывает, что с этим электровелосипедом радиус 5 километров. И ну вот мы на одном конце города и вот на другой конец город, что только этот 5 минут можно ехать. А здесь надо все обратно ехать. И через мост. And in here the map is showing that my home from that place, it's like it's a 5 minutes ride. But it's impossible. We need to ride it back. We need to crossing bridges, and it's up to the hill. And you never riding with 5 minutes to here. It's palju maksma läks sul see lõbu? Ma üritangi praegu rääta, miks ta vaevalt, et me ilma rahata saime seda asja. Nii, teeme väikse pausi ka siin või? Nii, ja ega siin mingit sisu suur sellel asjal ei olegi täna. Nemad lähevad seal jalutavad. Naabrid on nad oma vahel. Ja meie üritame siis tagasi sõita. Nii.
Lülitasime sisse. Итак, особо идут ничего серьезного нету, такого сильного контента, как русские говорят, что просто я хотел, чтобы он попробовал этот. Едем обратно. Здесь действительно нету ветра, здесь не холодно. And in here it's not something, it's like it's a special content. I'm only once what he's trying. He was interested how it's to ride with that. Wants to check one thing. Alright, it's alright. I'm seeing that his electric throttle level is number 2. It's not speeding up so fast. It was more. And we're riding. It's 9 kilometers and 424 meters. Итак, ехали 9 километров и 424 метра показывает. Так. Так я не видал, сколько тут. Nii, 9 kilomeetrit ja 24 sõidetud ja näitab, et 1 tund ja 15. Äkki tuleb isegi 1 tunnine osa. Et ei pea isegi ära poolitama. Et saame sõita isegi, et sõidame 1 tunniga isegi ära siis. Так, это зеркало. Что-то у нас менялось. Этот зеркало хорош. А этот тоже хорош. Или нет? Ага. Итак, едем как машиной. And we're riding like it's ordinary baby moped on the main street. Ja sõidame nagu tavaline klassikaline minimopeed. Tavaline liiklusvahend, nagu sellega sõita võib. Tuul puhub tõesti kõvasti praegu siia kõrva. Nii purjus politseinikeid on meil siin päris palju meil. Nii, siin on meil parema käe reegel, vaatame. Kedagi paremalt ei tule. И там здесь сделать, чтобы этот крючок было бы сплавнее и не дергался. Можно было бы уровень даже на 3 ставить. Я поставил на 2. Я не хотел, чтобы он на каждый маленький этот такой движение дергался резко. Так лучше мне ехать. Так, похвастаемся с поворотниками. Все. And it's a red light and we are not hurried. И красный свет, у нас никуда не торопиться.
Так, немножко было плохо. Зеркало. Еще немножко. Так. Так. Ei ületa kiirust и не повышаем скорость никакой. Едем легально 25 км в час. Так, здесь у нас пьяный полицейский будет. And in here was it again, it's a drunk policeman. In here is the left side, it's a school. И пьяный полицейский. Так, а мы едем по-другому. Здесь наверх. Так. И мы едем. And now we are riding up by the wet road. In here we can ride in here because in here it's a bicycle ride road. And it's very good to ride in here, feeling that it's we have more power in here and we can ride it. И так хорошо ехать этим действительно. Мы едем в легальном скорости. Дисплей показывает 25, 24, а этот 23, 22 показывает. Ну да. Full stop we need to make in here, and right hand rules in here. And we're turning a turn light. Yes, it was turned and turned off. Yes, it's turned off. And riding back to a home. Somebody is riding his back in the bicycle. I'm seeing by a car is a back. I'm seeing it now. I want to understand it how it's not working. It's a car is a back. It's in here it's need to make it's a full stop. Aha, I want to understand how it's my handmade speed holder is working. It's cruise speed holder.
right, it's working, like I understand. It's all right. I heard that it's in here. The street was empty, and again I'm trying to use a cruise speed holder, handmade it. And it's riding, and I'm not doing is nothing. И держит со скорости, я ничего не сделаю. Ja hoiab kiirust ja mehaaniline kiiruse hoidja. Aga no seda peab täiustama tegelikult. И то этот надо усовершенствовать. Вот этот парень, он говорит, что у него палец, этот правый палец, который на этот курок держит, на городском электросамокате. 8 минут ехал, и у него все этот устал. А он вроде как на этом вроде не устал. Nii, ja ta ütles, et selle rohelise tõukerattaga sõites tal see... Nii, kokku sõitsime siis 12 kilomeetrit ja 820 meetrit. And we ride it, it's 12 kilometers and 820 meters. And the riding time is 1 hour and 25 minutes. Ja и так ехали 12 километров, 820 метров, и время 1 час 25 минут. Ну, немножко, может, больше. Ну, 1 час этот будет этого видео. Вот как раз и этого хватит. А дисплей, в общем, показывает 16. Ехали раньше 5, 5 плюс 12. Да я что-то не знаю даже. Так. Nii, ega ma ei oskagi praegu midagi siin väga tarka öelda selle kohta, et sihuke aparaat on ja ta on veel müügis meil. Helistajaid on, huvitaval kombel, et on. Ma ei ütle, et palju, aga ütleme, et iga 2-3 päeva tagant ikkagi keegi on olnud, kes on huvi tundnud. Et ja aga ootavad, et vaatavad veel igasuguseid kuulutusi ja asju, et mõned on hakanud siin hinda kõvasti kauplema siin, aga noh, see ei ole nagu, minu jaoks ei ole tähtis, mul ei ole, rahas ei ole probleem see, et ma pean selle mingisuguse kiirmüügi, mul ei ole üldse selles ei ole probleem. Итак, он еще продаже. И где-то, я не говорю, что много звонющих. Люди не очень много звонят. Страна маленькая, скажем так. Особо не едет с этими здесь. И где-то через, один звонок где-то за 2 дня, может быть, иногда за 3 дня, но они есть. Интересуются, конечно, кто-то там начинает торговать, там сделай меньше. Я не бедный, что мне надо какой-то там поменьшим ценой там быстро. У меня может он стоять сколько угодно. Да, у меня статус как этот беззаботный, безработный. Но проценты это тикают каждый месяц. Живу как пенсионер такой, можно так сказать, что у меня как раз думаю, что у меня образовалась уже такая фобия, как эрказиофобия. Этот страх перед работой или перед какой-то... Вообще, если кто-то говорит, что слово «работа» или «работаю» или «хожу на работу», у меня уже фобия уже насчет этого, что я уже никогда не собираюсь до пенсионного возраста, я не пойду уже никуда не дальше работать. Да тут пенсию еще много-много времени, проценты потихоньку увеличиваются, так что ежемесячные выплаты, так что вроде не жалуюсь. И да, звонят и торгуют тут, но нет у меня смысла такого. Я могу даже, например, эту сумку отдать. Эта сумка отличная сумка такое. И
И здесь у меня сумка вообще-то велосипедная и должен поставить вообще в другом стороне. Но как раз здесь powerbank, этот трос и еще этот, маска разбойника. Такое. И все этот отлично такое. Ja selline väike kott, kuhu läheb hästi powerbank sisse, siis oli see lukk, saab piduriketta külge panna. And here it's a little small bag from AliExpress. It must be originally made for bicycle and from that side. But in here we seeing it's a power bank and it's a lock and it's like it's a, I don't know how is it in English. And in here we can put to a cover navigator or that phone to here. And it's in the right angle in here. And you can see it's all the times your phone is too. I think that it's comfortable. For me, it is normal to ride. I was never ever pet scooter with seat. I mean that it's where I'm riding longer than 800 meters. Yes, if it's a Kukirin M5 Pro, it's a different. It was like it's a Cadillac. It's like it's a Mercedes. No, it's maybe it's. И так, если говоришь, что у меня когда-то же было ехал только 800 метров этот Kukirin M5 Pro, который я продал, что это действительно было мягкий, как Cadillac. Ну, я не знаю, можно сказать, что Mercedes, но... Сидел здесь на не устал, не чувствовал, что что-то там столкнул или сильно что-то такого случилось. Вообще ничего, все хорошо. Ja tegelikult ma ei tundnud üldse, et mingid tõuked või asjad või sadula peal väsiks ära või kuidagi niiviisi. Sadul vist natukene jälle alla vajunud, aga see vist ei ole ka, võib-olla on. Aga see oli on paras istuda selle peal just nii, et jalg mahub ja ma ütlesin seda, et see on täpselt niiviisi, et kuskilt mingisugune, me rääkisimegi siin just haagelt ja haagelt või märjalt või külitsest kuskile linna käia või niiviisi. Selline sõita niiviisi rahulikult ja linna vahel tal on suunatuled olemas. Need on sertifitseeritud täitsa suunatuled isegi Saksamaal, no niiviisi. Ja pärast tuleb pikem jutt veel sellest, aga see on teine asi. Nii, oletame, et nüüd on kõik. Nii, täna siis oli 23. märts 2025. И сегодня было 23 марта 25 год. И завтра уже обещают, что после этого 2 недели будет какой-то там мокрый снег, и дожди будет, и неприятно. Но вообще-то сегодня и вчера ночью было -5, -4 было. Еще утром здесь, куда солнце не греет, еще земля была замерзной, твердой такой. Ну, сейчас немножко мягче, но все равно какой-то твердый такой. Но все сухо такой. Процентность влажности показывал, только смотрел 25%. Если обычно у нас и 90, и 95% эстонский климат такой. Nii, aitab.